Rusi podigli SUHOJE. Američki bombarderi zauzdani iznad Crnog mora, Moskva sprečila upad neprijatelja, 2 ruska lovca Su-30 pratila su iznad Crnog mora 2 američka strateška bombardera B-1B koji su leteli prema ruskoj granici, zbog čega su američki piloti promenili kurs, saopštio je Nacionalni centar za odbranu, Ministarstva odbrane Rusije. Kako je precizirano u saopštenju, ruski radari su 19. oktobra otkrili iznad Crnog mora ciljeve koji su se približavali granicama Rusije. Radi identifikovanja vazdušnih ciljeva i sprečavanja narušavanja državne granice Rusije, u vazduh su podignuta 2 lovca Su-30 iz sastava dežurnih snaga pomorske avijacije i protivvazdušne odbrane Crnomorske flote. Posade ruskih lovaca identifikovale su vazdušne ciljeve kao 2 supersonicna strateška bombardera američkog vazduhoplovstva B-1B u pratnji 2 aviona, cisterne KC-135, i ispratili ih iznad Crnog mora, saopštio je centar. Nakon što su strani vojni avioni skrenuli sa državne granice Ruske federacije, ruski lovci su se bezbedno vratili na maticni aerodrom. Povrede državne granice Ruske federacije nisu bile dozvoljene, zaključuje se u saopštenju. U centru su naglasili da je let ruskih aviona izvršen u strogom skladu sa međunarodnim pravilima za korišćenje vazdušnog prostora. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.